Abakazi kurwa mugombora ya Kambuga mu district ya Kanungu nibagira ngo tubabazeganyirwa mu college ahabwa bebembezi bawo butabakwata ha mukono ekitumire bade nshongejo wa RDC andika kubingwa habwo kuba umuza kwantu beta umwiroko muze kwizuza manya twizuza manya mwiroko muze gukora iki neki esente za turema tusoyite twazibona nibagira ngo omuri Kambuga harimu nankeji abakazi benankeji begombora basitu abatawunikaso konkite ke gombora turazitunje abantu bagira ngo bihandike bari kubaha kushaberaho sentence niba biryo mu rurimi rw'Urungereza kandi batu barashomere ekiri kutima batabyetegereza zirengwe sentence z'abakazi kandi abenyima kandi bakatuletera za application zo rujungu zitwabe zitari kumanya tutari kushoborokegwa nizimanyisaki abakazi aba omushango nibagwegekero rukurre byentunguko mugombo reji ahabwo kugumana bahayo kushaba kwabo batine kibaro kutunga ekitumire RDC kuzo mu nshongezi kandi ashabere CDO kushoborre cyakiresere on ministry by name kolambo group ziti yatizarabamu they give you reasons why habachi groups za Kambuga zikalama kulaba mutunga sente nibataho n'inshonga ntege group omitwe yagambye ukora ekabali mu kitu cy'amakara and that is degrading the environment. Inteje group nebeho so have you been getting those feedbacks? CDO enshongeji agishoborire ngo bakahayo kushaba kwabo bari binji bacenjura mu hatunga ho bace nimwe murashimanya muri kwishiza mukamuri binji ejihore ketijwi mukamuri binji kandi bakaba submitting omurundi gumwe kandi ekindi tokakwata Kambuga sub county yonka kabali yo wahereza abantu kakalika nabo binakora so forms as fast submitting bakashaba bachenjura ezibayiheriza mu ministry nzataka tunzire feedback imengaberano oryo muhwezi wa RDC habwa Kanungu aragire CDO okora nshonga z'abakazi abo mbwira bakatunga kasente kabo hakabaho buteka mushobesa abacyara abarabase kuraba mbarabe mu kokarwe kwasoye utabaha information yo kubiga mu ruzungu yewe mu Gashakaweza Wilfred